Sini tapung media na hambai. Mia acom sa ang kaisa Tripura khobor hinai nuka. Aro peparo nukano WhatsApp sending kaika. Sini ambasani koikjon sini ani koli rokno. Aro suijang nuka ang tamo. Dolayer Junal Chairman dulte 12টা বাজালো হেডিং পটর মাখাই সুইজা এরপরে সব অর্থনীতি গিলে খেছে আহিনি কাইসান নুকা abonu tui ang muninani mucungo borong ni o paper reference je sui mane aboni mane tulana nam kini sanai abono reply rinai ko ongke ang oro dolai junali chairman ni je chair oro ang namani 7 তারিখ 4 মাস 2022 aboni pore kuno ani o dolai junal entire dolai junal kuno ek tukra supari charao kaya ko kaisa tungsa cara ko supari charao kaya ko nge beke ang supari cara no sana ei duino aro suita rabar ni rangrok do je tabti mister rabar ni rang abro joto monoi chabaika ei bunugo naki premlal molson dolai junal chairman wak besa tok besa jeti pak mane adidi ni theke abo chaipika te fencing boundary naki Bangladesh by India border ni ang to bangla basa porimeya aipun aro nukha je border ni je fencing ni tar kata aboro contractor no rang sanai chau erpore nini yang joto contractor je dolai junalo jara kam khainero contractor no rang sanai chau atau sat kay orang jonogon nera ahine je suijang lukmani abo na belai keno selengo abo seleng masing cha ko buko karo allegation khainani kai je kuno biruddhe abo kisa চিন্তা ভাবনা খাইয়ে te abo no study খাইয়ে যদি allegation tu bangkai am belai no chaja khamon ko ong kharo pura false total hine sijari khang o je ani mungi allegation tu nai ba suiri nai paper abo pura total nai sijak bhai ke sijak himman inkai chief minister rubber mission ani dolai entire dolayo taklai 2023-24 agini expel over soho total anyaro 653 hectare chung mangkha aro kintu thangnai bosoni expel over boto ngai ajago ang sai sanai kini chief minister rubber mission kumulung hoite mamani tai kisu su tribal welfare department hoite bo rijakha abo sohojo to milugoi 653 expel over so hectare dolayo mangkha ngai ang sanai oro ek number ambasa subjuno 95 hectare erpore moharani o 254 hectare mane hotat 254 ongkha thangnai bosorni expel over 199 hectare tongmani abo soho milugoi taklai soho 254 hectare Gongganogoro total 129 mane 115 115 hectare abo thangnai bosor expel over tongmani taklai 14 soho milugoi total Gongganogoro 129 hectare monubo total 106 hectare 106 hectare bisingo 8 hectare to expel over thangnai bosor klai meya ngai taklai mangka 70 by 28 98 plus 8 mane o 8 expel over ngai total theke oro 106 hectare gonda tuisa mangka 48 hectare mane gonda tuisa subjuno 48 hectare erpore Roishabari mangka 21 hectare hingkai oche chief minister rubber mission ni beneficiary ro abo kintu rega baise job card bai je bolo hongani otu hapor chong nang abo rega bai abo borok demand buino 391 mendes monoi mangka abo bai no borok bolo hongnai abo klaina abo kintu joto FTO mandome job card bai demand bu ngai cara ni bepar sanai o cara bo chief minister rubber mission ni je cara abo rubber bon supply ro ingkai premlal bolso bhai ke o rubber ne rangok sanai ang challenge kai sarago tini
ang challenge khai premnal motion sarago ani dolai junal entire junal jurisdiction তিনি জোড়া তুই 1 টাকা কোনো দুর্নীতি কই যদি কোনো মাইকেলার যদি সাহস সংখ্যায় আনি অফিস অফ ফাইয়ে মহা অডিট তুই নু চেক খাইবি আপরো যদি একটা টুকরা যদি আনি দুর্নীতি তহংকায় তিনি নিসিমিনো আং ও চেয়ার ইয়াগারে থাংনাই আসুক চ্যালেঞ্জ খাইরাগো তো তাও সামনে একটা সিস্টেম দङ বইনি বাগে এলিগেশন তলাংনানি পন একটা সিস্টেমেটিক তলাংনানা নাম ওমো পুরা ফোর্স ওমো পুরা total RDD department ni wag riwo tok riwo abo joto junalon chun rohoro junalo select thai kai hu jagawo tok ni pun ni wag ni rangchai mangnai abo ki bisas juggo aun bagai sarat ani ADC elekani bororono ang sanani muchungo sudu dolai junalia entire 8টা junal jurisdiction ani takuk tai bukuk sunang san muchungo kisu bororo निजी चेयर नो ताई फायदा खाइनानि बगै बुइनो सुकलुगै हामया एलिगेशन तुगै तैसा मुया हाय पेपलाननि बगै चाइतो नायरनो आं तिन क्लियर बगै सानानि मुचुमो जीवनबो प्रेमलाल मलसमनो ओ सिग्रिमु ओ एलिगेशन बाय दफानि सामुं खाइनानि थानि तां थानि केबे मांगला आइबो आं लुखा जे दलाइ जुनाल चेयरमैन प्रेमलाल मलसम दुर्नीतिनि कारणे आम्बासाव त्रिपुरा मथा बायै विभिन्न दल योगदान अंका हिनमाने आबनो आं दिनै चैलेंज खाइनाय फाइनाय 11 तारिख बुक खाइ ताखौ ताइ बुकुक काहामसो नरक ताइबो उकलो उकलायनाय आबो आनि कक ताइबो जतनो साइमानो आम्बासा क्रा ताबु फानो अराय परै क्रय आबोनि ओ अराय परै कुरिनि आबोनो चुम प्रमाण खुनुगिरिनाय फाइनाय 11 तारिख बुधबार आम्बासाव जनगण तुई जवाब क्लाइरिनाय ताई जरा जरा एलिगेशन तुमनाय रकनि ताकुतै बुक संनो आं कइनाय नरक प्रमाण खुनुगना नांनाय जुदि नरक प्रमाण खुनुगै माननाय जादों हिंखाय नरक प्रेस मीट खायै नरक मासानाय एतो अर्डार नं आसुक तारिख आसुक काम आसुक जागाव आसुक रां चाखा हिनै आं खुनुगना नांनाय ते राबार मिशन नि अंथुं टक नि अंथुं पुन नि अंथुं एभ्री जे स्कीम रो abo sai paper by ano phulungan ni अंथुं abo ani koimung tomnai te tege sang las dik ang koksanan muchungo je abo khano 2020-21 ni o kamro kobang mani kabang majago pending ki satongko ani peri ni abo ex chairman chini borong ganang poritus tongkoroni samurogbo 2-3 pending tongko ang khaye stop dong mani abo mathak jak tong mani jur kodom riwai mono 2টা sorry mono 1টা samono 2টা o pending ro ang visit khaye je dinut langai o aiunot langai ang borongno i mas bising no painang nai hinai ang borongno taisa jedi kam mathak jak tong mani ba wati ni bagai bibinno karone tabuk je pending omar onobo samono ro visit kaika mono ro visit kaika abono taisa kaham khay tangnani bagai ang instruction dikha ani period ni jeti kamro pending kroi ja mansak ang office hoite bibinno elaka naitongo o abono bro mokol chorjegia samung kaham tangnai rono naimeya dofani bagai samung khainai rono bro naimeya kisu niji chair niji morjada niji man saman manani muchungai allegation tupnai rono abono ani koimung tongnai norok judi proman hunuk mangkangkai abo kaham nongnai judi shot tongkai norok judi maikela langkangkai norok protiktik je ang rang chamani jonogon ni rang chamani abo pura paper on paper press meet kai pununani ongthung abo ani onurut tongnai ohani bagai samung khaithani kokhono uslugla o allegation ra ang kiriya karon ang skoi samung khaitongo agami dino ang khainai 14 লক্ষ ত্রিপ্রাসানি bagai tabo thansa rihin man jagao taibo samung karak ang khaimani no mokol chorjagai bibin allegation tupnai boroni bagai sabdan matongnai phia o allegation bai premnal mulsomno samung mathagri mangla agami dino taibo jonogonni bagai samung kaham khainai hinai ang asa bisas nargaino ani o press meet corona mathakka jotono khulumka hambai